Sabay ganita upat. Sabay dito upat? Oo. Sabay tao, upat magkaon. Dili na maglaban-laban. Ay, dito kita ang kalaban tanan. Ano? Oo, ano. So, kinsay una. So dali lang kay mama ng vlog. Kita na kalaban. Ay, give it yun. Ano yun na? Give ni palit mo, ana. Wala. Ay, wala. Tama. Okay lang man, i-set down video man. Set down. Set down. Ay, wala ko dili aslong. Goni, mo Feel kayo na ako dili ako. Ay, aslam gamay lang dyan ang nasang. Taga lang. So, siya lang ko rin yung naiba kasi kami naka-stripes. So, sa ko maingon. Naka-long sleeve po siya ng black. Pakain ng lemon. Yun, siya ang talo. At, my favorite. Ikaw yun. Mamasa eh. Wala na lang siya din. Ging. Usa pa good, di ba lang? Oh, part nagiging Gani. Usa pa. Again. So, mechanics. Sige, what? One. No reaction. No reaction. Lemon. Happy lang. No reaction lemon challenge. No lemon reaction. No reaction. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, we will be doing the No Reaction Lemon Challenge. I am with the OG friends. This is... Jerlette. Miko. Mariel. So, ang mechanics ng video na to ay sabay-sabay kaming kakain ng lemon. Tapos, kung sino yung may reaction habang kumakain ng lemon, siya ang talo. So, kung sino man yung talo, siya malilibre ng pamasahe. Without further ado, let's jump into the video. Ay, ito. So, first round. Uy, pamili ko eh. Kasi mo, amigo. Oh. Hindi mo ako. Dapat may second round. Okay. Okay. Okay, mapilian eh. Okay, So, one. trial sa ni Wait, first. so, trial po. Trial? Uy, na Okay. trial. Uy, kisa yung limon Wait, sa mahal. pagkaw man na niyo sa ito po. Gani, kung kita to na reaction. Taon man. Magtaka man taon na may mga reaction na dito. Sige, one. Ay, tara na sa video ah. 1, 2, 3, go! Nag-react. Nag-react ka, John. Nagilas mo. Nagkatawa lang ko. Wala ko siya. Wala gani. Wala ko nag-react. Okay, Isa next. pa, isa pa. Sige, next one. Dire na ni. Oh, sige, pamili. Pamili. Next one. Sige, pamili. Round 2. Round 2. Gamay man yun nga, uy. Okay, 1, 2, 3, go. Ikaw na, ay, bahala ka dira. Bahala ka. Asa na? Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Round 3. Okay, 1, 2, 3, go. Yeah. Pang-flurish. Si Jordan ba? Nagkatawa lang, good ko. Nakakatawa na react na to. Wala, gani. Tiyak mo ah. Uy, wala, wala. Ano, kanina lang ako. Sana na yung mga Jordan. Uy, di ka sana, uy, ako ang dako sama ni. Kanina lang yung mga Marian, palit mao ko. man ni mong isa ka half ka gani ako asag. 1,
round 4. 1, 2, 3, go! Wala yun, nagdon. May dagan kayo din yung mga... Uy. Udda, uy! Sabi ko, anak. Tama na? So that's it for today. So, Yeah. sinong talo? Ako po yung talo. Thank you guys for watching. I hope you like this video. Give it a thumbs up and comment down below what you guys want to see on my next video. And don't forget to turn on the notification bell below so that you will be notified whenever I post a new video. And if you want guys to follow them, I will link down below their Instagram. Twitter, Facebook account. So I guess that's it. So thank you guys for watching. Bye! Bye!